maysaroh. Lu memang bener kebangetan banget dah. Iya, lu masa muka gua kayak begini? Iya, gua mah lulusan gua SD lah, ilokan gua suruh jadi anggota DPR. Lalu mah kebangetan banget maysaroh. Iya, dari tampang gua juga romana kagak meyakinkan gua gini anggota dewan. Iya, lah gua mah cukup begini aja maysaroh, peluntang kelantung. Iya, lagian gue juga ngeri maysaroh, seandainya gue jadi anggota dewan, gue disumpah. Iya, kepala gue ditaruhin Al-Quran, kitab suci agama gue. Iya, ditaruhin. Kalau gue melenceng dikit, buset deh, pertanggung jawabannya ke akhirat maysaroh. Lu mah kebangetan banget dah jadi orang dah. Gue mah heran banget dah. Lu mah nyusahin banget gue. La ilah Allah. Au. Pak, 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 pak.